Hi ma'am, ma'am ngasi video se di yam na ingon da request to birak pa dry skin makeup oi dunia ko ma'am video se ko ka kui ra ko yon da sum request to birak pa yin comment da sum hai birak pa dry skin makeup to biro khot biro ai na ko ma'am ai mama ga sum hai jal re ko is hada khara ni se chin lu re ba ko anga gi exam kari ka to pani na ko hauju puri loi re ma'am do main reason ai bu ma'am yam sai ba ma'am ai le ba se yam sai ba ko aduna ko sa ba se ko video se ba gi habdi hakchang se active oi do oi ma'am maram aduna hada kharani se video se se mangam de ko ma'am aduna waro bi ganu ma'am gi request ma'am le ya ba ko ado ai mathang sum samjara ke khari tai ngona sum matam bibi ba ma'am khainu hai dis yam sai ba sida khara sum weather se normal oi ra ga ko ai so ida namaki ma'am gi video samjara ke video hapa khote ai na ko ma'am chat kanu ko sum ngai view so ida namaki matam phang baga weather se so ko chitang nungai baga ko ai video samjara ke ngasi su ko ai se ekdam video samning bagi wakhal se phauram da bari ba ko ado ra su ngarang su video hapaudre ko aduna ko ai nda yam request over panina ko ai na su ko wakhal se ga sum hi mai se sum lei dana ko ma'am ai nda sum harak pani re adu adwai da ra ga ina ko hai badi wakhal se ka ta ora ga ina mind se sana ra ga ngasi video so hoi se mage jaha so ra sunu se mage ai nei pham ne hojik ma'am sum yang ngoi mai se ta tholai ne ba ko do mai se ta loi ba ko hu mai ta so re ba ko saman ni na saban na ma'am ke ba ko isa ja haining do do phawe ba ko ina si se ma'am da khangan je ga na ko ina kai gum mathang da video hapak ta ba ta ra ga su ma'am sum khang bi wa ba ko sa la thawi na na khani madum da so mai hapjar ka ni weather se mong cha ba ko adi ma'am ngasi ki video se haura ge ngasi ki makeup se ma'am yam important ni ikoi dry skin ko ma'am ikoi skin type ki matung ina makeup se taw da ba tar ga di ikoi makeup se ma'am phajade amadi long lasting oira oi message se ma'am hybrid ngona personal oi so hanbiri ya ba ko ikoi makeup se foundation se marang turangai foundation se tai loraga ikoi kuron hu du baina hura I adagi mai se iching oi ba ko haka hadi khotning ba mai se adum ba fawi kholi ama ma ko si ki problem ma'am se ma'am kari maram gi oiram gani habido ma'am khara sum hair ke ba ko ahan ba di ko so matai ba foundation do so gi skin type ki matung ni lobi da ba ko sigi ahan ba reason se oire ko aduga ma'am makeup hauju mamang da phajana ikhoi gi skin prep to bi da ba ko adugi matung da som na lower ba product se ko ikhoi gi primer khangde foundation asi puna makse ko ikhoi skin type ki matung elo doini maram asi gi oram basu yai aina hojik tawriba mong sida ko aduga ai regular sum ai gi video sinda ina tawriba mong duda makeup se tawbiu makeup hauju mamang da skin prep tawbiu adugi matung da primer thadok piganu primer skip tawbiganu adubu primer sina doi se adum gi skin type ki matung ni nani ko som gi skin se dry skin ni aduda som na oil control tawba primer matte finish oiba primer sina batara gadi som gi dry skin duga hena dry tawrani aduga foundation do ko kharakani amadi haka charak pa amama asigma problem tholakani ba ko ma'am just aina huji hai hise example ni ma'am som gi skin type ki matung nesina da batara gadi asi problem sing tholak pasu yai aduna tabida ina sinariba production se yamna tang mani aduna yam pharani adu sinate ko phana tangbo rega su som gi skin type ki matung ina season da ba tar ga di som foundation do kaisu fajaroi mayam yango aina huji tawriba steps sing ja follow tawraga yengbiro asi tawra matung da su som gi problem se kari ba solve oidre haina khan ba tar ga di som gi makeup products do mayam soidra maki on view aduga garbar or ba su yai ko adudi mayam makeup se haurasi dry skin oily skin jaha makeup sing sa sum ko khara sum khena ba hai tare khena doi se mayam kari no ikoi gi skin prep tawrak ba dai ikoi gi base makeup se asidani ba khara khena doi se adu ikoi na sina doi ba production se si je khena doi ni ko atai di eyeshadow kari ka asi ge se loina chapma na gani mayam adudi ko makeup se haura tawrasi ai nang ha tang ngang ba si da su yango mayam humang thoi se sa ba se karam gan pha do no khang re da kok sai mayam ahan bada mayam ai se mai ta thor la ek ko mai tar matung da dry skin gi makeup oi doi ni na toner se ngo mayam toner da gi hau doi ni ba ko ikhoi gi skin se ai gi skin budi dry na te ko
makeup se dry gi oiduni na ko dry gi hairage ba ko akhoi gi hydrating oiba toner season abi gani som gi skin se dry skin ni aduda som na ko oil control to ba toner kapi bata ragadi kai kana ni ko som gi skin to already dry ni aduda hena mu khara khara oil lei zari ba do su loi chingthok pi khara di makeup to kadai de phajadu ko maram aduna toner su hydrating oiba toner season abi gani hydrating toner hydrating mist asumaina iba product ni season abi gani abako foundation da khangde primer da khangde setting spray aikoi base makeup sidani ko myam aina foundation khangde primer khangde setting spray khangde hydrating oibiba hydrating pibiba adugumba products na bigani ahan steps toner sige se aina lori base good vibes ki hydrating glow toner rosip toner ko मैम good vibes की से को याम affordable oiba good vibes की poche hingi magi aphabai bu मैम moida parabens no alcohol mineral oil kar kak se yaw de मैम good vibes की मैम toner से logo yai sin natraga su som na ko cha apamba toner ko tawada bu hydrating pp basina view hydrating toner hydrating mist asigu maya tum iragani aba ko chai rage hoji chai biro natraga sum tai biro agi wali sum chai rage ko toner se मैम चार मतुंग दा कोई याम रिफ्रेश ओय तो ओय बको मनम से जो कोई मा से रोज मनम दा मे गुलाब मनम ने बको toner se chaire मैम toner se chaire मतुंग दा ngakak sum matam se bibi obko phajana magi thabak tau thabang amna ba adugi matung da मैम hauzik serum ko serum se मैम yengo normal like gi skin adegi oily skin kai kap sidisi na da so kai gi makeup tau du mamang da moisturizer season already serum season da su yae ba skip tau ba yae ba ado dry skin da di मैम ai season haning ya ba ko gi serum se kai no adi mana deeply kai gi moisturize tau du ni na kai gi skin se ko madi dry skin ni na kai na phajana kai gi manung da gi moisturize tau bi ba ta ra ga di kai gi makeup to phajadu ni मैम ai kai gi dry skin da problem hai ba mu मैम moi se makeup se kai gi cracky oi rak ba aduga makeup se glow ka da do du gi do problem so oi gali na ko मैम dry skin che adona ai gi serum ma season abi serum da zu मैम ai gi serum da su lai ba ne ba ko hydrating da kare hydrating to bi ba serum season abi natraga मैम facial oil hala lak pa ne ba ko facial oil season ba se मैम dry skin da mak ta di best ni makeup to du mamang da facial oil asigi sina phachana tai raga phachana ta unai gi mai se ngatang phachana massage to bi ro ba phachana ta tai bi ro ba ko aduga oil do tai lora matung da facial oil ni ko मैम ama oil hekta lora tai ga da na te facial oil toner gi matung da ina haizare serum natraga facial oil adugi do soidana maki season abi ko aikore serum kai ga season agare moisturizer skip ta orage yade ko moisturizer se tai bi ga da bane dry skin gi ne la ko safety gi da makta aingon da ko housing facial oil do lai tabni na ina tai driver ko मैम ado मैम dai na haizare मैम soidana maki tai bi aduga yengo agi skin type ki matung ni ngai da product lai bani na ko dry skin natte koi gi mana madu ngai da dry skin ki products do lai dia ba ina sina riba product ni sum ai sina ge moisturizer do मैम ama hekta lo rat sina ga da bana te ko som skin type ki matung ni lo sina do ni som skin da dry bani na koi gi thick oi ba koi gi creamy thick oi ba moisturizer do select hauzik skin prep lo re ko yengo मैम hauzik so ai mai se yengo skin prep to lo matung da glow ma sum kara bani maramaduna asigi se मैम yamna important ni koi skin prep to base dry khangde all skin type no mak ko yamna important ni ado hojik makeup hoba yare ko मैम moisturizer tai re aduga day time to makeup or day time to makeup or gana sunscreen ma lawra tai biro adai ko jaha ikuna product ai gi sing se ko khajitang gap thambiwa ba ko ikuna moisturizer tai re tang gap thambiba serum tai re khajitang gap thambiba ikoi gi ata bi da minute ama ani asmai sum gap thambiwa ba ko minute ama mam su sum hairo go gap thambiro hauzik मैम primer hauzik मैम primer से जो मैम आई की स्किन टाइप की मतुंग न लौ दोनी को ड्राई स्किन दे मैम से के माइंड्स के सेट तो हुआ बको दे कावरगा सु
matte finish oiba product sina bigano abako som sina doi se khoi dewy finish oiba hydrating oiba season abigani aingonda mayam ai hoji panja khare ko aingonda hoji dry skin product singa leitabani na ko aingonda sum leijaba singdo aduna sum mai tawjaragi ko ado foundation sida su chap mane me am aina mamang panja khre koi gi matte finish oiba foundation season roi ko dry skin da koi dewy finish oiba hydrating to biba aduga serum yawa foundation season abu dry skin yoraga di aduna hena phaba hengani mama earth ki sigi glow foundation sigi season aba yai ko do sigi je coverage si am bibiroi ko koi gi share to medium high tare me mayam kai go mai da dark look leba taragadi concealer ko concealer ma lawraga season biro kai gi creamy concealer ko adu mo da lawra season blue liquid concealer sina bayai concealer sida dugama karo laite mayam ko in problem bete concealer sina bata ko sumna pamba ma sum lawra season blue concealer sidi kai creamy ona sum lak pa ko ma di kai ta problem oi de mayam cancel ta jare gi khara uringa ma malik ba sing do cancel tawagi da magta mayam aina foundation na sum seasonare mayam khigi dark se ko heavy dark taba oragadi concealer na sum season bi ba ko ai se dum mayam na sum yeng han bagi ko sumaina ga si se video gi oina sumaina keza bani video lora matung dai se mai ta tho asum lu jaga da bani ko ado steps nga mayam kama mai tawni have da mayam dai na si se ucha bani aduga foundation se lori se Maybelline fit bi gi ni ado sigi se mayam dry skin hoi akhoi gi dry skin ji so mayam makhal gi leidana ko amana ko sum khara sum dry oi ba aina ma leire aduka akhoi gi yam hena dry very dry oi bodo yam hena ka hena dry oi bodo adugi do already sigi Maybelline gi season ba yaroi aduga skin prep phajana tawraga akhoi gi facial oil kari ka tairaga di asigi foundation se season ba yagani mayam Maramaduna skin prep phajana tawbiu facial oil season abiu dry skin oil pataragadi aduga sum season ba yagani yengbi over mayam try tawni yengbi si se yabra yadabra igi oina diko igi personal igi aina highwire di sigi se dry skin da su season ba yagani matte haina iraga su sigi foundation se pura matte finish oidya khajitang akigi dewy khajitang haidi satin finish hayadra mayam adumainum tawi haitare aduga hoji concealer ama lawraga dark highlight toning ba jaga sing do ko mit makha mit mathak eyeshadow base na thare aduga mayam saba gi chang cha dukki matik mayam aina video number mi se ko dukki matik sai ba haina kana de mayam sam jaloi punjal le ko ado ai gi mind sita ko video nam mi se ai di akoi gi phajana tamna gyan ta na nambodo adu oi hidreba mayam saman na ko ise karom gan na makeup solution doino asigi dumaina dum lei re mind sita ko mayam ai gi video se ura sum khagam gani hojik blush taire ga fajana muka blend tau thok jare aduga mayam blush kari kak ama sidi kaisum jaha ma sum ko sina bayai kaim kai de just ai koina dry skin da makta ai koina khar section doi se base tharak ba ko production de ko primer gumba foundation primer aduga main mayam setting spray sida so mayam yengo makeup fixer setting spray asigi se mayam khajitang tonga leba mayam setting spray aina thabasna koi gi khajitang hydrate to bi ba haidare khara dum makeup fixer sina boy khoina oily skin da ko yam chana gali aduga setting spray da ikoi gi hydrating setting spray hydrating adegi dewy setting spray dewy finish ka haina drane adugi do ikoi gi dry skin gi damakta yamna chana gani matte finish oiba setting spray mayam season abigunu kamai khangani mayam ilai eba ko ikoi gi hojiki kano do yenga ba mogi bottle luga mogi cover du khangde loine ilei bani front ta back ta jama da loi tha lei dunia ba ko isigi je karamba finish no phajana ilei bani matte finish ana iradi dry skin gi damakta na te matte finish ti oily skin gi oidoini sigi je mind da set to bi obago ai gi hydrating oiba setting spray season bigani dewy finish asigumba setting spray se season bigani
मैम आई मेकअप कई कक्सदी को सुम सदी कईंता कर लेते जहाँ मा तौबा याय सदी कईं कायदे अदुइसु को इसे आई मेकअप से सुम उतलगे को यम लाइव आई मेकअप होइदुनी अहानबदा सिमर शेड अमा लौरे पिंक से डार्क पिंक हाइदोरे को सी कलर से लौरगा पूरा आईलिड असिदा को लोइना थुंगनबा तैरे अदुगा खुदना तैबदा थुंगौदबा सिंगो ब्रश मा लौरा फजना लोइना खुना का चिनियौना तैरे अदुगा अहान तैगी बिदुगी खरा लाइट ओइथब लाइट पिंक हाइदुनी को सी कलर से लौरगा मु तैबिगरे अदुगा हुजिक सिगी ब्राउन कलर से लौरनी मैट कलर ने अब लो हुजिक लौरीसना अहान बेने तैगिदुना सिमर आईलिड ता ऑलवेज सिमर तैदुइनी अदुगा क्रीज लाइन दा सिमर सिनबा यादेको क्रीज लाइन दा खोइना मैट शेड सिनदुइनी अलंगदबा आईशेडो मचुदो सिनदुइनी ब्राउन कलर दा लौरा क्रीज लाइन दा ओनली क्रीज लाइन से समायना तैबिरमनी फजना ब्लेंड तौबिगनी हार्श लाइन करिकक अमत्ता उहंदबिदको सॉफ्ट ओइडी फाव कलर से हंजन लौरगा तैबिगनी क्या मैमना याकपा पामीबा हाबा पामीबा कलर इंटेंसिटी से सुम सुंगी अपामबगी मतुंगिना सुम थंबा यारे अयुनदी को से समायना तौना तैरे अदुगा अरोइबदा ब्रश क्लीन ब्रश को कलर याउदबिम लौरा फजना नांथोकचरे अदुगा ब्लेंड तौबदा मतमदा अखोगी आईशेडो अरंगबा शिमर आईशेडो से खर सुम कोकथगिदना को अदुना मरम अदुना मुकसु हन्ना सिमर आईशेडो दो लौरगा हापचरे येंगो मैम हुमांग सौरीजे येंगो मैम अदो हुमांग सौयाना मैम येंगो की मेकअप से हुमांग से ताग्रा मतुंगदा लोइना कोखिदुइ नत्तेको सुमायना दब 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 लाउना सुमायना सुम नपथोकपियोबा हुमांग से कोई दुगै सुम कै तौरनी कैमता मेकअप तदि सोइगो मैम मरम देना होजिक फजन तौना प्राइमर तैगिबनिना स्किन प्रेप तौगिबनिना अदुगा फाउंडेशन अखोना सिनरिबा प्रोडक्ट्स सिगजु खरा डिपेंड ओइरा हाइतारे खरा सुम अफबा प्रोडक्ट ओइताबको मैम मैम मेकअप से प्रूफ फंगमगनी येंगो मैम अहानब ममांग मेकअप तौगिबसिंग सारीमेबदुगसुको माइज हुमांग कांगदबी मरमदी अगी स्किन टाइप की मतुंगिना प्रोडक्ट से सिनबनिनाको दो हौजिकान से मैम अगी स्किन से खरा कॉम्बिनेशन टाइप तौरियबको मरम मदुना अदो अइना हुजिक प्राइमर तैगिबदुदी कइनोगी प्राइमर ने अखोगी ड्राई स्किन असु सिजनबा याबा अखोगी इल्यूमिनेटिंग प्राइमर ने याबा अदुगी हौजिकान वेदर सिगा सुखसाबा मतम सिदा अदुगा ऑयली कॉम्बिनेशन करिका सुम स्किन ददी सिगी से हुजिक पक्नरोय मैम निंगथम थागुंबददी पक्नगनी हौजिक दी एगी स्किन द सिगी से चानरोय मरम मदुने लेबा हुमांग मैम मैम थोई से हुजिक अइना को अदुगा अइना टोनर चाइगिबदुसु को अखोगी हाइड्रेटिंग होइबा टोनर चाइगिबनी ग्लोई टोनर चाइगिबनी मैम सिगसु मैम दुम प्रूफ फंगबिवबको सुम एगी माइसे और सुम खांगनी अइना हुजिक एगी इसागी स्किन की टाइप की मतुंगिना सिनदबा तारगदी सिगी प्रॉब्लम मैम से फेस तौबा फंगनी हौजिक मैम ब्लश अमुक तैरे अदुगा हाइलाइटिंग तौरे हाइलाइटर से सिजनबियो मैम ड्राई स्किन कोरगदी मरमदि ड्राई स्किन से कोई स्किन से ग्लो याउदबा कइनोनिना को खरा सुम ग्लो दो एड तौबिगनी हाइलाइटर की मतेंगना अदुगा एक्स्ट्रा कॉन्टोर पाउडर अमता लौद्रे को हुजिकी आईशेडो पैलेट अदुदगी ब्राउन कलर अमा लौरगा सुम कॉन्टोर ओइना सुम सिजनरे मैम येंगो ngasi मेकअप से येंगो तमदा कैमते हेवी नते को इन सिजनगिबा सिंदो याम लिक लिक न सिजनगिबनी मैम येंगो अखोगी मेकअप से लिक न सिजनरिनेगी हेना अखोगी स्किन से कनो ओइबने अबको ग्लोई ओइबको अदुगा मेकअप से लॉन्ग लास्टिंग ओइ ड्राई स्किन की ओइना सुको बेस्ट ओइगनी हेवी याम तैसलिंगी मेकअप से कोक्थरकपगी अमदी मेकअप से क्रैकी ओरकपई चांस लेको मैम अदुना मथौ ताबा माइगी मथौ ताबदो अदुतंग सिजनबियो हाबदी यामना सिजननुवाइना सुमाइना तेको यामना हेना लिकना सिजनदु नतेको अखोई माइगी दरकार ताबदो अदुगि सिजनबियो मैम पुंगलोय लोइबदा मैम सेटिंग स्प्रे मलवा चाइरे अइना हुजिक लौगिबदो एनवाई बेगी सेटिंग स्प्रे नि हाइड्रेटिंग सेटिंग स्प्रे अइना ममांग हाइजग्रे को हाइड्रेटिंग ओइबा ड्यू फिनिश ओइबा सेटिंग स्प्रे चाइबिगनी मैट फिनिश लौबिरोय को अरोइबदा मास्कारा मलवा तैरे मैम अदुगा ngasi मेकअप से सुम लोरे ngasi की मेकअप लुक से मैम अइना यामना वाना तौना सेमजगिबनी मरम मदुना पाम्बी बतारगदी प्लीज लाइक म तौरा चटपिउ अदुगा चैनल असदा नो बुचंग बिरक पोरगना वीडियो से येंगोदा नुंगाइ बिरगदी काने हना खन बतारगदी वीडियो सेबु शेयर तौबिउ अदुगा चैनल असदा नो ब्लाक पोरगना सब्सक्राइब तौबिरमो सो मैम ngasi की फाइनल लुक से सिनी
So ma'am, sa nga si final look, ma'am, nga sige makeup se ko andong wana loy sangre ma'am. Video se yang ga sumkhang ga mani ko ma'am ai gi sak se uraga ko to ke matik siga sawa se ma'am yang go sam ga je amada loi na hairstyle kapta yadre ba ko aduga ma'am ai hozi ko eyelash kar ga suna paktre aduga ngak sam na ko ga kapta tairaktre maram di hozi se karam kandai mai ta thoga loser thoi noina khanna lai re ba ko ma'am adong asi makeup se dry skin gi orga di perfect oi ngani aina hari ba sumaina to no yang diu adong gi makeup to yamna fazagani aduga comment da sung soi dina tawra matung da kana da bra long lasting oi bra oi da bra kamai to have do soi dina maki haibiro ko makeup se tawra ga chatlaga laga ko ngona haibiro ka do ne adudi ma'am ngasi gi video se matang asida solo sanjarage ngasi gi ma'am bye.